Ovaj make-up look započinjem sa primerom koji stavljam preko čitavog lica da bi mi šminka trajala što duže, i onda uzimam ovu CC kremu koja mi se u posljednje vrijeme jako sviđa zato što je mnogo lagana, nije onako teška kao puder, a opet vam daje dosta prekrivenosti. I to naravno sve blendam sa beauty blenderom. Zatim uzimam korektor koji stavljam ispod očiju i na te neke dijelove koji želim da mi budu svjetliji. I naravno, ako vas zanima šta sam koristila, ja ću sve da stavim u opis videa, tako da možete da pogledate. Zatim stavljam puder u kamenu da matiram lice. I nakon toga dolazi na red obrve. Prvo ih češljam s ovim kao nekim češtićem i onda ih malo popunim sa olovkom za obrve. Zatim uzimam ovu neku jako prirodnu sjenku koja je onako boja kože i stavljam preko čitavog kapka. I nakon toga uzimam smeđu sjenku i stavljam je u ugao oka. I naravno sve to dobro blendam. Također tu istu sjenku stavljam i ispod očiju. Onda na red dolazi uvijanje trepavica i nakon toga stavljam svoju omiljenu maskaru, ali stavljam samo malo maskare pošto ću posle stavljati i vještačke trepavice, ali više se onako fokusiram na donje trepavice nego na gornje. I malo mi je bilo teško staviti pred kamerom vještačke trepavice, ali dobro, uspjela sam nekako. I ne brinite se, taj lepak za trepavice posle postane providan. I onda uzimam bronzer i čisto onako stavljam malo zato što sam ja jako bleda i onda mi treba neka boja malo licu. Onda uzimam Baby Lips koji stavljam prije ruža zato što je ruž mat i onda to dosta isušuje usne. I onda uzimam ovaj dosta taman ruž zato što nekako mi baš ide uz ovaj make-up look. I onda sam odlučila da ispeglam kosu pošto mi se kosa nekako baš čudno uvija i onako volim kad je baš skroz ravna. Tako da ništa posebno nisam uradila, sam je jednostavno ispeglala. I prije nego što sam zapravo počela da peglam kosu, stavila sam onaj sprej za zaštitu od prevelike toplote. I tako izgleda make-up look i kosa, a sada da pređemo na outfit. Odlučila sam da nosim nešto malo tamnije i ako vas zanima gdje sam šta kupila, onda pogledajte u opisu jer ću tu sve da vam napišem. I ova 3 lančića su sa njemačkog sajta Happiness Boutique i samo da znate da je shipping na tom sajtu besplatan, tako da ako želite možete da pogledate. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala puno što ste gledali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!